haje VPN nshya bavandimwe, VPN yitwa TNT-net. Ndabasaba kandi gukora subscribe yaza hano muri Play Store singamo TNT-net. Ngiye ko nari nyifite leta nkora open TNT-net ikora neza 100%. Okay. Ntabyo nzi. Ndi ndabizi. Save. Kama amazina Airtel. Mu Rwanda unlimited data saving. Save. Tukanda handitse start. Tukanya start. Kimara kuyistartinga rero telefone yawe leta biba umusosi bite wigira ku ma YouTube ngo yabaye connected ngaha kuri YouTube. Yabaye connected leta wizera tuza hano wisacingire wenda Kabindi Medi tuwirebe. Rero mwakoze cyane kandi ndabasaba gukora subscribe kuri channel yacu aho mubisanze mukanadusapotinga. Murakoze.